2010 сыллаха Жиген районун жахалтата онна Сахар Республикатын бахары утарык сугар сударыстыбынай сулуспата сөбүлен баттахан улуска саңа бахарынай депот уттаран үлага киллердилер. Женер ер үрүлек тирехеңе беге улустагы устар бөлөк бүрлелете Мария Аполлонова кепсер. Эжиген районун бахарнай чахан жете уота эргерен харбак туруктан мута буданнан саңа депо тутуллан бүтен үлага кирен терилтүлэхеттеригер олохтоохторго күндү белаганен буоллам. Ол курдук саңа жерыллыытыгар ырахтан чугастан ыңырылан келбитилжыттар улуус жана сергете үйөрүлээх быгыгамайгыга муһуннулар. Бу же тутутун историяталан корор болаха 2-12 ыллаха Михаил Алексей Егорович Мандаров кирбите онна бу улус эжиган нехлеген бахарнайдарын жете одамыртагын капсан туран манна бирге үлели бирге үлегитекка ген этикодак бите оны биге бу өйөмөт бу улус администрациядан көмө бар болген бүгәренен туран инвест программа 2010 жылга бүгүн качтын көрөн программа келип бит. Бахарнай час жетин строй импульс акционерны түмсүү тәрилтәтә бедрәчиттән 2 сыл игәр тутан бүтәрдәм. Аныгы логырлы билгәр толорып петтир саңа җыяга 33 бахарнай час үләһетәм өстөрлүк тахарылактык үләлектәре турдагам. Туох сүйба 6 миллион көрүлүбүттен көрүлүнә. Онна ол 4 миллион курдугун ким государственная противопожарная служба по внебюджетной деятельности тугунан финансированиятынан көрүлүбүтә. Бу өрүләк күнгә үгүз әгәрдә мактал туллары әтиленнеләр бәләктәр туттарылыннылар. Олортон билдәстеринән Сахар Республикатын бахары утары сударыстымына сулуспатын начальнига саңа 4-16 кубта каналмасыналары 10-100 суммалак сертификаты бәләгунна. Мария Аполлонова, Анна Петрова, Саха телевидениете, Эжиген.